Langi mama mal soifo mau le pa ia lo tātua tanu male whaafonga au se isi fo i le nei whaopoponga i nisi o Tala i meo lo tutupu isi o tātua tanu i Sāmoa. Wa toi whaamanatu me le komisina o le komisi o whainga pālota e le mamalu o sui wa restala o le atau wā le whainga pālota tele whapena fo i le pa ia o le atunu o lo o anga i restala o le aso lava lentu ina mai ei le aso aloa ia i le saini o le ao le fionga le ao mamalu o le malo e le aso luse fun ma le fitu ma le luse fun ma le iwa e whātau nui nei le whainga pālota tele na amata mai ei o na tapu ni whainga whātau sina e pei ona ua amata o na ripoti atu nisi o suita wā o lo tau mulmuli atu e lātou komiti i a lātou sā tangata mai o lātou tu malo e whaatino o lātou restala ai mai se o nisi o whainga whātou sina ua lewa na polo i e lalo o le tūla fono e le whaatanga ina o na whaatino ina. E sa mātou li poki me fo ia ui a komiti au i fola ua kukangaka. Ia le fo langa ave i elfe au alo fisa i la kuia ba i whaasa la lo tūla fono mai o le kakaloara nga i komiti ele se mea lau fo ka lau kangaka. Ia ale o fo komiti lau kangaka o lele o i fo ele skala. Nā tūla fono whaasa. Ai o le kakaloanga malu le tunu me se a komiki wa a ka komiki o agents o le kangaka le me fasa ia mai sir fi for ka ko ku eu foi le o ka wanga o su ka va ka la o a vai fasa ku na fo eu se me ai o se fangu vai po se polo mi se fa ia me fasa o me o manga ko i mai ku la fo mo pe ai se me tu la mai asi fi foi ka sanga len kia mai hi kalafa sol piko ka ku o pa loko lua kasi e makau kia le kele o mo whainga whamsingonga i le whako singa corruption kolo se fulu malua e makau kia ka ku kele fio ola i le sika ko pa loko kele le e mako po ya isi mea i le ngako sui kawa o tangata fo le anga i fu sui kawa i le whasa Whaali el komsina e o fo ile tu atu o tau mawhatanga mawhangu vai pe a mai e ona ristala se sui o se tu malo e matua whasa. E rai o le winga o le mea ngai lo me fo i ku whaingi kupe po mi me fo i e alo yo whako singa fo i o le nganga campaign pure o whalau i loa o su tau wā whai o whakaronga i lungo televise whakaronga i le kio e whaingi o billboards fo i whai o whailo inga marau tu malo manu tono lo tu malo o le whaarau i lo inga oe o su kaba ai ele whakanga ni me ai o ngi ala bang me o ngi kupe o ngi whape kasa i tūrafo e o ale mele o le kala me o kangaka ia lo ki whaarongo mai komiki kala mai i whale pāloko mele whakingo ngi le skara e sa vali mea kangaka sau whailanga le skara e sa kukusa lean me ngā malmele o le ola ume kaka e pāroka le sol pāroka e sā tūrafo e fio me harka ka i longa loko maria sa whailanga pāroka ia makoeanga i longa ai e manino al tūrafo o le nganga whaaftaile ofisa o komsina o whainga pālota i le mamalu le atunu e la wasi i tia lava le whai numero i lato wanga i mai e restala o lato swafa wanga waa e pālota mo le whainga pālota tele i le asulu se fulma le fitu ma le lua se fulma le iwa o le masina o kuso. E whaata ape le pāle mene e na o le whaasa fulma le lua pasene wa mawhai o na restala mai le whaita wa whai o le atunu. Ai o wha mongo lanta mai le vai aso nei wa silia ma le ono se fulma le tasi pasene wa mai a ato atoa na restala. E toa se lau tolu se fulma le lua le au whai o le pai o le tātua tunu o loa lala ma pāpā au i whawhatu a Sāmoa wa mai ale telo vai ngana restala mai e whaonga ina o pengta whai langi e na o le toa se fulu i lantou wa whaamari e ina uma vai nga mo mia e resitala ai. A le fautuanga met komsino whainga pālota mo sui tau wā uma. O ka karo ni kai mi sui kau wā uma lo fua e fi ave sui tau wā si o la ko wā. E kai mea ngai e asasi mai ka ko ofisa. E si aki po e anga ba. Mai tele anga ba ina rotu la fono ile nga ka le mongkanga o lau matai ka unga kou ma kausanga o e makai whai lau mongkanga
ka fu nga ko wa so ko sala ma lima ile kausanga ile ko kausanga e ka fu nga le lo ma fo fa lo oska ka fu le ile nga lo ma fo fa ya o le sumia ile oska ka o re ko ngol le si fu ile mo corrupt list o ibe ka corruption list wang va umanga e ke ri fa pui so fa sala nga fa kausanga fa nga fa pui ka nga va kausanga ka nga man sia minti nga fa pui so e kere ranga ba le kai minga i sui ka va le fo ya nga o le anga i me ofisa so nge ku ofisa ya o le kai mi ka kala i fa lu no sui ka va ya la wa ya le se me fa la bela vea i la suma ya o le pu le kai minga ka si va so le wa ku i fa lu no sui ka va e fa to a mauti no o maswa fo ilanto mai ilanto le anto va mo le finga pa lota ele aso fitu, ele aso se fulu ma le luole masina foi iulai. Ai o le aso se fulu ma le wha o kuso, e te tala i le awa no mo suita wha uma, e toe fia wha aui tua o lato swafa. So ai lea ma le whainga pālota vaenga mua le aso lua se fulu ma le fitu, a o le whainga pālota tele, ele aso lua se fulu ma le iwa. E toa lima se fulu ma le valu le au masia Sāmoa e au fie ma le pūlenga, o le amasi atu mo ta alonga la i te Pasifika le whaatautai e Palau, e le whai unga le masina le nei. Wa whamautu mai le presidente o le asosio ta alonga Sāmoa le Sasnok, tu au pepe asiata Jerry Warlock, o le fili no le auta aloa Sāmoa, e fua i lunga o ta penanga, e na ia iai le talitanunga e maua mai eni pine molo tātou o tunu. O le aso lua se fumaleiva te tala aloa iai ta alonga, a o le aso lusa fulmaleono o fua ele au ta alo Sāmoa e tu ua ilu tātou o tunu. Ai o lo tali malo le au si o mea mamafa Sāmoa, e le malanga le au si o mea mamafa e to lusa fulmale wha mai au si tālia. Na malanga mai e ko leni whaatasi e le a onga si o mea mamafa le nei tūlangi le Pasifika, le o lo i tua nei mato, e tāpe nai fo i lato mo le wha moe lama lea e tasi. Ma o se hawa no tā ua pe ona tā ua leli whaia onga, e ko leni whaatasi ai ma le tātou au si o mea mamafa. O le ato e wha wau le sota wale manga o le whaamsinonga o lo whaanga solupea, e le whaamsinonga wha i tu malo, e wha wawai o na wsiringi e lo ia le tū te te, le tasi o mori mau au tua le tua leo le tamaita i amari tusi. O lo tulturi a puai le wha mau nia po le wha mau nia, o lana mōli mauna tusia, o na ua ese malana mōli maulu o wha iloi te tonu le poto whaamsino. Mai ili mōli maulu tamaita i amari tusi, na ia tua ia ele tamai a Samuelu, ele wha amalo sia ma le whaia leo ni winga mātanga i ate ia. Mau ia ngai o inga uma, na wha atino i ate ia se tasi o whale tu ufue vai tele. Ele ngata i lea, aina tua ia fo ele tamaita i amari tusi, le tamo whaifa o se tasi o whaipule, o le sa avea ma minister langol mtanga luenga o leo, fe pule hai wha sa valu whai mata sua, e a mata wha atino ni ngai winga mata ngā se toru i ate ia, e lalo ni la au sa pakaile ta avale na oai, e se no whangai tua nei mato, e na ua mai o na mata ni ata mata ngā e le fionga le whai pule. Manta ue Marie o ngai winga ia na wha atino, e na ua mai e se whontanga sa iei wha tasi le fionga i ala auli, fe pulea ai ma le sunga li o whaatau malama. E lima vai aso na whaamautu mai e whaanga solo e su engal whaamasinonga le mata upule nei. Ao le whato a valu mōli mawale tua leo, mai ile silia ma le fitu se fulu o le lisi o lātou mōli mau. Ile toe fsiringi ai peo le tamaita ia Marie e lo ia le tu te te na ia toe io i nai, e moni le mōli mau a Samuelu, o le nofanga na la vea ai le atali ia tu au, sa iei whaatasi la ua, mai na tali foi le tamaita e o Marie, o le whetoi e o la natali atu ina ua toi foi mai le malo longa, o na ua whaalave leo i ata ia, na whaatonu i nai loa le tamaita i whamasino i ata lasa atoa sa anga, o le aleto e tu i natu le tamaita i a Marie tusi limo leo mo le lato vainga, ai o le asa i lia se tasi, e mawhai o na malu pui ai, mai i le whaalave o lana mōli mau. O Tala fona, manuia le nei aso si o tātou o tinu u, whaasoi foia.